te mesa.skincare channel ha chabai ka bu chu kaming chu mesa ania he channel hen skincare chung chang kan chhei do ni ka channel te milo subscribe pa ka video te milo like ka milo share sak tun ka som che notification ka lo on theng lo la video upload thara piang te in mu theihna turin ole tun chu ma hianin skincare lampang lo de video react na hun kan mang do na mizo celebrity te zinga ala bel pol ti teng Mawitei Ralte Skincare routine ka react dona muno milo ti nge ka base ya enge ron man dona enge aron eti aron ti don chu ka shet chuang lawa a video voi khat ken thua ka ma se chiang lo te win ke na chuan to react chak lu tu ka react ka dila alo phal tu ka a fel khop me Mawitei chu alom thu ka se ya chuanin a vlog ka lo check it out ve ula lo en ve ula a munom thei em in lo subscribe sak bokanga chuanin video react lama lut nga lila video hi react hi pani an skincare routine hi pani an ya morning le night time skincare routine kha ti dona ama sign morning chang kan chan nga chon night time ha kan lut chawang tuna kan lo chan do na nga lockdown la ya shoot ni ngei to ni lockdown vlog kain tia tira kan en sun zom le ha lang azing thau lai parda tuka thong lai veli chu ka skip ma yang mai phi zo chi a mai phi lai ti lang thuak ka chiang wak lawin kha chu enge a products man ka shelawa skincare ti chan don chi a kan react chan chi a the I can phi so va skincare zing lam skincare kan til lok anga ang healthy ka ni pa minlo shi thiamula toner man ka ringa face wash zo emo enge hei hydrating essence toner emo serum amang lem lawa ma se hi apoi chuang lawa a step se hi a simple face wash zo moisturizer ania chu face wash zo vitsi moisturizer amang ngala a simple kho mai a step se hi a morning routine hi mo vitamin C 23% the ordinary suspension vitamin C suspension khania karina na mangsa ka ma se beginner ni karing to chi alawa ma hi a limit a share in ka share ma hi an mo avunina azoto ka share in ka share ati hnem lo dana hianin overdo lo ni chu chuan vitsi suspension na man zo enge man en leng vitamin C suspension the ordinary abi kapanga ka soitele dulok chu apply dan kha amai adapt dan kha achalutuk application khamo anwai ve fak lawa ke pon katuk lo ta chuan ke en to na ngai ka skincare routine ti live video ka upload min to chuan in bunga pe na ve chini khamo ati dan hi tok khop mai agenda top khatiang kha apply dan tu dikani vun hi noi vak lo tu ni vitamin C 23% suspension kha acha maya silicone base ania moisturizer ngin man ngal thia ma puin in amangala amangal nin ka share chuanin vitamin C chana chuan share free radical damage changten min veng thaya UV ni zungina kanvuna ti chiat repair na chapoka collagen and boost boka uneven skin tone vunrong ro lawang te kha siam cha kan ti to hatilo tiang khan acha khop mai vitamin C 23% suspension hi skin dot economy khan ina neya azor to vak lawani hi tlom polania ani lo chon authentic makeup skincare in an nei boka aizola chon Instagram lama khan lo check it out la lo enula ami dang ponom no lang ka she fek mai big lo to na chon by bomb eye serum next step hianin by bomb eye serum manga ka soi to khamo beginner ni lo ato ka share ka ti kha eye cream mang kan tam lo eye serum phe chu manena kan en vak lo mai thai ni by bomb hi enge ingredients ka she chiang lawa kepon kala mang lawa kan en lokanga aloe vera oma chuanin niacinamide oma glycerin omboka chuanin tocopherol vitamin E kan ti kha antioxidants omboka chuanin alarzual stearic acid oma hydrating dona mase lavender oil oma essential oils eye area chuanin ka mang du lo mai the ke chuan ka soi se lawa Mawitei man hi angai pun acha mani nge zo hi chu man tu ro nia ma se lavender oil oma ke chuanin mit area chuan ka mangam lo ngal
arim ron tu arimina ron uru tu khamo mit ai nai vai lu tu ga fragrance an ninga la tiang hi chuwang chu ni hi chu kalo film khul pi ve deuh hlek ani chu chuan tripeptide to ma chal tu tripeptide chuanin atlang puin brightening lamani mela nai cinema to ma se caffeine lampang e eye cream ma kan mut na sa thawang kha omlem lawa ma se serum chetak chu ni lawe bai bom hi mo moite amang tha khop ngai tin eye serum man thlap thlap hi ani mo eye cream man thlap thlap hi achangkai eme mani e kan eye area hi kan mit vun hi apan bi ka achual ma big ti sia tur ne chuwang chuanin uluk tur dim doi tur ni enkol uluk big tur ani le zwalina mai name la ya kan devin kan maya chuan ka jade coloring sa chini hianin mai builek look te tlemin atiza ombaka apply dan hi ka du maya he mi chu hemi ko jung changa apply hi achabi ka chan chu hemi hi enge atha kan pek le enge e kan kujung chang te chun tilai tha hi chu kan lo pena to lo nge atok le kan ti atin khami kham share ve reng to ne apply dan hi chakhop me chuanin anexta hian jade massage roller ron manga hi chu a benefits atam ka ring lawa englo zoa moisturizer zo ron mang de cream zo ron mang de serum zo te mang se mo he tak hi chu e aman hun hi adik chia ka ti lawa ma se engpon hi se tiang massage roller hi chu a benefits hi atam ka ti lawa a result hi a effective ka ti lawa manglo ma se pui ka ti lawa man thei chona chathawa anti aging ani de umya vun collagen and booster chon mai chwa to ten venga khatiang khani de umya cream atama tiang hi chu ke chu changkai chu ka ti lem lo chuan sunscreen theihna mi alo nia anasa ami sunscreen ka hmanga a last step sunscreen amanga a skincare steps a basic cop maya a simple face wash moisturizer VC moisturizer eye serum le sunscreen among the topa ma se a tok lu tukani he mo tok takani I vun chai nei du chon I ti chia mangai lo he a tok lu tuk hemi steps li hi a thaga ti thlota ma se a sunscreen man hi chu ka du khop ta lo ni akuta dot ke rengota hey alang tham lo at least two finger rule kan teaching ka sunscreen ka Instagram lama sunscreen ka review na chon in shetonga hemi pani tal hi at least mo atlem pra hemi te pani tal hi kan ma moni kan vun hi anina amang tlem khop maya kan en chiang le lo kanga NSA sunscreen amanga a products man hoi chu a thathlot ka tia hybrid sunscreen ania a man hi chuanin NSA hin tok ko ma tok hi an fak lo china ma se chen kha chun pui lo an alcohol lom boka sensitive skin tan chuan mai ti ro bel theya ati sensitize thei boka film kor video chunga ya ma se NSA chu sunscreen chiani ngai lo shima Japanese brand ania a sunscreen man za thi kan endon de lo kang chuan sunscreen theihna mi alo ati lang chiang vak lawa ma se amang tam lo ti chu siat en hian ki sunscreen a dep ringa sunscreen hi chu dep angai lo noi hey cream lotion kan tak sa kan heng hen nei do to kangai sunscreen chu hey chakhi chu ka du khop lawa moite na lo en huna alo en fe chuan sunscreen hi chu hemi jung chal ni tal hi lo mang ve to se ti kha ka advice ani ka thuron ani nga ni mui po ni achanga ven hingai thau ni wangin Neutrogena mi SPF 15 lip balm ka hmang bok ani ko so a chalu tu khei chu ka du le themela a cha ka til tu lip kan mui hi kan vun tho ania kan mui hi vun tho ni wangin SPF la kan ven him pe tho kha nga ya Neutrogena lip moisturizer SPF 15 a ron manga a skincare routine hi a cha hle mai ka ti apply dan te chu thushan ni ta se athil man hi a cha top a products man ho hi avloka hena ron ziak lang lem lawa ale pe ga chuan ya zelan thei chuan lo mong tang ron ziak thave shim se a skincare hi hey mizo celeb jinga skincare routine ron tinga mom chuna ni na shim hi ka fak to boka tin chuta a skincare hi ala perfect ti top mayang a perfect top soisela tur kan elo apply dan le apply za chu thushan do ni ta se a skincare steps le a skincare products man hi a chalu to ka ti swala nei lem lo ani mo amang tam lo de lek sunscreen ti vel so khani ta chuwang chuanin a morning skincare chu a thale me ma se sunscreen mang tam ro se ti kha
a morning skincare chung cha ka khai khom the dan ni se a night time skincare routine kan chun som nga langa engen zan lama man en vele ha lang o le tun chu ma chuan kan night time skincare routine currently dona hehe in low request number polania chuwang chuan in tun chu ma han currently hlokling dona ka routine te hi a thaber ka ti na ni lawatin in low ngei ve zong ani kher lo mai thea chan chu vun te ain anglawa e tin ke aya shale thiam jok te point om ti ka sha a mai ro chu minlo request angin I ka ti chin dan ang khan currently nok nok dona ni a message kha chalu tu aron ti chan ma athuron soi kha e vunei nang lo mi kan vunei nang lawa a skincare products hi ron mang ve ro ti mi alo ngai zong te ni the ngai lo zong te pon ni ve the a chabel ka ti na ni lo ron te a tinge Mawitei skincare influencer ani lo lek ti na karil ron lut thut nga tinge influencer ani lo a cha ga ti thot tin zan lam ani ta boka tle mina ron vul ve de boka makeup te po aron mang ta a e makeup ti fai dan te ena cha khom to kho mai thlir ha lang o ale tu na chang kan lo tran ngal muk mo panga ma sabera chuanin hei makeup hi kati re lai zong zong nen kati du awangin makeup nen hei kala oma e hemi Garnier micellar water hi ka pang do na e hei dorvela le mei tur atama chuanin e aman po atawlu tuklawa hemi hi Garnier micellar water manga makeup remove nan e micellar water hi a chalu to ka he oil base nia chin ne ma Garnier hen chin ne ya he oil base nia chon body water base nia water base zo ka fungal ni safe kan ti kha anita ke pon kamang china kha chal to ka he poi kamang man zo ya fungal ni kan ila kan ma se fungal ni chon safe lawa e tlemina heavy do zo boka water base ai chon ma se he chu ka tiang fungal ni ni lo kha chonin a chal to ka tin aron soyangin a man atlom boka e ka be sei lo de win ti bang he cleansing balm mo cleansing oil vel Korean brands vel eng luxurious brand de ka man ka lo ringa ma se enge ati simple to ka skincare he a tha ka ti top he poisa sen chou chou kha chu la ti lem lo ti na ni mai tin ka soile du chu e micellar water te hi man kan she china makeup te sunscreen 25 vek thawat chuta an la tlom big zuya he right tak hi kan she fu lo china enge cleansing oil ani lo wangte balm ani lo wangte fai chalo to han kan ngai china ani big lo ti ha lo sei tel do a makeup remove dan hi chaga ti bokta soitul khang khop me makeup remove chungchang amit ashufaya tian anwai ve tok tok lo ti meng he re hlaw de khan anwai lawa I gentle de win enge I dim de win tian azudep bang wanga chon tlemin zoite te na massage cha tron wai dewa ti khana remove ka tiang tur khani me chia correct video hi any lo chon he tiang hian makeup remove to ro la point man chon kan phi file kan shu file to a chuanin a file as well nan hi face wash yanin kava philok dona he Neutrogena deep clean ti ania he po hi atam mei le tur dor tina deu thoa omang I aizola chuan ole tikhan he hian badroom kava philok nga ka lo let liang a double cleanse na Neutrogena deep clean face wash amanga first cleanse le enge I zanlama chun double cleanse hi apoi mo lu to ka nge ka tia cleansing balm in mangamo oil in mangamo micellar water in mangamo I avoi khatna chong kha chani avoi ni na chon face wash man nge to nia I khami in man lo chon face wash in man lo chon makeup in remove pokha I makeup remover kha timayam cleansing balm te oil tele micellar water thlengin atify na chungin I a fai kim big lawa sabona face wash a phi non le kha ngai chini chu ti nge to nia Mawitei po hian ron ti dik chata ti tang aron double cleanse do na Neutrogena face wash manga deep clean hi amai phi chungin Neutrogena deep clean face wash for dry skin ni chuan ala mangan tamboka mangkan tambokin ka share he chu face wash chapa ngai takani adad le chuanin clinic he poi ka mangzo le tra to ka thil man hi chu ti han ka mangzo chak zela chuan skincare hi ti han man lo ang te ha ka nei ve du angai lawa ka man ang chun hi tian ka mangzawa I adota ti khanin azo khuna che hanin a thar ka le le ti khan man lo da du ang kha ka nei ngai lawa a chal tu kha soi bel du chen kha tin mi ron bia
serum pasari ten neya skincare moisturizer le pot chili chinga ten lo nei ta in lo nei ta I achul lo lut tu kha thil kha mina chan te ma pia kha leve sel tu ni lo o pi ma di ki pon asei to kha ma di ki ping lady point na sei kha a chan te nga pia in manga in mai du ka thi kha chu wang zonin a cha an te nga pia kha chu lo mang vel khel lo la in vunin a mil don nge ange don nge che lo wa chu wang zonin he moi te tiang tak hian thil I lei to kha chu man zo tum la enge I huat zong te o mani lo chuan purging te theia te ro products ta kan man chuan purging chung cha kan sei to khatiang te kha to pe anga ya do the anga ya khatiang te ni lem lo kha chuanin amo khatiang te lo pon ni se products kan lei chu mang zo shimila a thai mo thalo mo kan donga kan lei to ni kha chuanin a tha to ranga ya tin tunang lai skincare la chuan products bi ka chuan til thalo tak tak kha atam vak to lo ti top teng a safe lom to ang renga chu wang chuanin kan products ne ang chuni chu mang zo sham ze long ti kha kan sei ve tu ni wal takin moi te po hi ti tra ka ti le khop mai ka fak top chuan hehe exfoliator ni exfoliator kan ti chu kan mai kan scrub te kan ti chin ang kha ania masengin khatia ang thil thapa mai kan noi nok nok chuanin kan mai tan khanin alo thalo theya kan mai kan vuna khanin pil enge monitor te kan mu phak si lo ang kha lo siam pal china chu atira poi angin lang lo ma sengin kina are nuwa kan vun tan lo poi viau theya chuwang chuan mithiam te chuan hetia ang chemical exfoliator ang hi mana chan tia chuan tuna ka man la hi unique exfoliator nia hianin voi khat kan shuk non to na kan vun a to na la hi chu kan shunon to don lo ni ka zong to lo meng exfoliating to na ni ya kha ta chon AHA mo BHA mo pan hi poi no nge don ta enge a video hi information atam lu tuk a informative top te teng a lok thak top a beng war thak top a chan chu tu na po exfoliator chan kai na te a man dan to le thlaina ron se soi bel fa kang angai lo a man dan hi dik thlap la po po na shuk theya hi lai chu la po po na shuk theya la po kan shuk lo point toner exfoliating toner ania kan kuta kan bunanga drops li nga vel mo kan drops nga chuan tia kuta dep po kha thei rang thawa ma se exfoliating toner hi chu la po shu khel ke po ka du chin a chan chu enge na de shuk to ni so lo ma se exfoliation kha tia zu da to pa eng lawai chun enge vun dead skin cells le ma ron pu hi do te po kha ti teng khatiang te kha kan shu fai thei zo ka tin kan mai phi na bang cham bang te po kha shu fai nan kha na thavea chu wang chuan exfoliating toner ni chuan la po shu ki ke po ka du ani lem lo chuan kuta ti kha toner pa ngai chu kutin ka apply ve thoni ke poin chuanin adot le chuanin essence ka mangdona hehe secret key essence ania grail card a mania kalea ama ni kuma tang khanin skincare routine pa ngai tak ang hi ka zom chho chan ve chawa chupo chu kana win ti ro min ti wangania chuan ama chuanin SK2 ka mang china chu Japanese brand ania he essence a hianin a to reu lut to ka chuan a zo lak lo box ya hehe a dupe ang antia khami anga an siam kha ania ma sengin a ai fe in a tlom zo ka chu wang chuan hehe a chhavelu tuk box ya hehe a chha ka ti khop me he ka man chun zo mang ti chang ka kuta han pe da anga ti han chang kan nuai anga chuanin essence hi enge ani kan chelo enge tang kai na kan lo shelo me theya ke mana ka sha thiam ve ka chhar ve la changa ka sha thiam dan chuanin moisturizer ang chi masengin concentrated kan soi le lok a skincare di jon koma se hi a vlog 2020 lockdown live vlog ani ta 2019 ve changa ti chon ani ta ma se avan ne kan di don nge tin athil mani a overdo lo wa he poi model chu ka soi le soi nu a overdo lo wa we ka skincare ti chana ti kek kang khani lo wa aron ti beka zi a morning skincare kan mo to wa a night time skincare po hi apa ngai le via wa chu wang chuanin avun zo tok a shia avun mil tok a shia chu wang chuan vun cha nei ka ti lo thei lo o secret key essence of manga toner zo a steps pola di khapa chuanin
hemi essence chu SK2 dupe khania fermented toner mo neogen pun anon siam khani ta from hei ki chu kala mang lo ma se a dupe ne ai nang tang ang reng deuh leka I a chalom khop me kan neogen essence kan I po hi a chakop mai a water base we kan ni box a light box man chu nuam tu ka chu kan saitel ve so mà sẽ cả lâu ngay mỗi chuyện chú dùng bún hiền tiếng bún thấy chuyện lệ cái thì bị bà chuyện cả bộ bún anh ông thấu ta cái chú vốn tệ anh nóc lâu mình lệ cái thì đều là cả dùng bún chúng skincare thì hi mo akara tê lâu lu tăng bà bà tê khá lâu ông thấy à rồi xóa về là tê khá lâu mai là khăn bà cái cần sức quan nói tê khá lâu moisturizer hi chu apon la nga thoka ma seng essence le serum te hi chu kan vun chungril tak taka zuk thok zok ani awang hianin I ke chuanin I ke invest ngam zoka timela face wash te cleanser te khatia angkha man to tak tak mang kalei ngam vak lawa ma sengin I ke invest skincare ka invest chuanin ke invest ngam na chu essence le serum ma hanania ka ngai poimo em hi kan vun thatna tura thok tak tak tu nia ka ngai ania ka sei lo the lo kha chu essence angai serum le essence at top priority angai poimo bel panin nia a chalu tu ma se essence chu a poimo bel lo ti ka sei du I toner oma toner ein essence le min enge toner le essence chu toner le serum in ka ni toner ai na thik dewa essence serum ein achak lo deuh zo ka tiang vel khani wangin essence chu ngai poimo ka nei lo thunga ke chuan ka ngai poimo lo wang te poni thawanga ma se thil poimo bel ni lawa Mawitei lo invest chu face wash moisturizer le sunscreen to ka poimo hi om lawa chuanin skin concern as ring serum I mang don ya chu kan hrilh tel le zeuh cheni kan sei tel le zeuh ani chu chan chu essence ngai poimo bel kha adik theilawa kan vun texture kan skin texture anal don chuan moisturizer la poimo lutuk a chan chu khami kan essence te kan serum te khami kha lo veng tu ani ve tlatani kan vun hi tui hu chuak ve thei reng ni na mca da wang te ni sa do ten tui hu kha chuak ve thei reng khami lo lok tu khan khami lo veng tu lo dang tu khan moisturizer la poimo lu tu chuang chuan moisturizer hi ngai poimo chalu tu enge basic skincare ti tan po skincare la chuan basic a chuan face wash te moisturizer le sunscreen nge ani hei essentials ani top kan vun tan chuan an example le hi aman le tu ri kan le kha lang chan adot lia chuanin serum hi ka mang le dona hei a chen chuan man kop khera ngai lo an tia a tho da ne in ang te pon tia ma sengin ke chuan ka mang kop deuh khera hei a tho da ne nang thei lo serum le essence kha sei le lok tu kha tin ingredients poi nang don lo wa serum hi concentrated hi asang big china enge ka soi thiam dan chuan atak bi ka achak big boka a feel cha kan ti a feel cha big ani skincare products ha chuan serum hi chu wang chuanin ai nang thei lo shim essence le serum chu ain thlau deuh hlek Estee Lauder Advanced Night Repair ti ania bur khat lian ka mang zo vek to a cha ka tilu tu ka hi nai ka ate hi ka chali a ai cha ka shi lo serum ma chuan ki ma man tu tan chuan adota Estee Lauder Advanced Night Repair manga Estee Lauder chu claims on to ve ta dewa ti teng 7 ml po sang kan jan hi somnga ne 30 ml hi ni tlang pui serum ma chuan 30 ml chu Estee Lauder chuan sanga za kwa dei ne abur lian be chu 75 ml ne sing khat changa ani nai ka chuan ma se a cha a hi mo hi chathunga ingredients ha po fermented ingredients te oma tin tripeptides te squalane oma mo kan skin barrier ti chak tu kan nei sa kan buina kan nei sa kan glycerin om boka chuan xanthan gum te oma potassium sorbate te chuan panthenine te mo caffeine chu brightening tan chalu tukta chuan in fermented ingredients om nuala hyaluronic acid te oma antioxidants le peptides om boka hemi serum hi chu anti-aging deuh hlek ania nighttime repair ni rolling mo kan bun ti enge hydration te pe a tin kan bun ti chak tu kha nia a thakop me hei chu
a drop pala kha ko ta ti simi kan in le lo tu ka hi nai ka ate hi ka chali a a top la ma tle ma ta zawa kha chu diklo ti hi ni tok drop pal he chu no drop pal he chu eng ma ti sik lo to a begin vitamin C hen kan soi wa la ma se eng seram pom mangola eng products pom mangola drop pal a thor chi omani chuan a drop pal kha eng ma ti sik ti lo to a chan chu kan buna te kan taksa te bacteria a om ve thawa khami bacteria khanin products khami bur kha alo si ka it is chuan bacteria kai thea chuan I dale le no khain I products formulation kha tian chekwal koi noi nei boy noi nei chuan chuanin ti reng lo tur ani ma sengin skincare hi angai man char hi a chat lo vun hian ngai ani chen hi nei ven ke sha chuan chan hemi bur te ka man zo hi chan thak to ka duwa chuan chan hemi thak tu chade hi in sha chanin comment ta khanin lo shit ula ka lo mo tang thak khla ngai lo I ngei chuan kan soi lo ka nge I minlo shilula te boka skincare products hi kan ngei to chuan hei kan ngei zong man le mu fu hi hal tu ka chuang chuan kan ngei zong hi chu man chal cha tur ma se kan vunin ngai nei chin chu om te me chu wang chuanin bul khat hi thathum te kan mang tlang pe seram 30 ml hi chu wang chuanin thathum chung te kan lo mang ania bul khat kan man zo chuan kar thum te mo ol zawa chung khatenga man non le kha acha o I man sun zom zat khel lowin kem chol vel he khi chin vitamin C te poni tho chu wang chuanin I man ngal pop lo tu ne production man du pon zoi mo nga man chho tu ni atin Mawitei B ka chuanin man du a man tu la thak du chuan retinol serum te po I mang chho chan se I acha ti viau ka ring amo enge retinol cream base ang si te po mo kan en le selang ole atop nan chuanin khami kan man zong a seal tur khan a seal turin I overnight spa mask tini a hi moisturizer angin ka pang me a hi chuna po do chuanin I overnight cream pang angin man te a chuanin zan lama chuanin atak le ka kan man khanin I sleeping mask ang pon man the a hi chalu to ka he poi ka mang zo le che to ka thil man to hi su ta ka man voi khat ka man to hi su ta ka mang zo chak zo atopa Cosrx ultimate nourishing rice overnight spa mask manga hi chu achalu top night cream a chuan travel pol ne tin a soyang khan day cream a pom han the to tle ma pan de lekin ma se oily skin tan chuan ka suggest tu chuang lawa chan chu heavy ma do I zana chuan overnight spa mask in tia chuan chuan zan khwa man to chi nia p5 mask ki awm hen kan boy china dewana hi chu overnight in detail thapa chu wang chuanin zan khwa man chi mo mutpui thei chi khani ti na ni chu hi chakhop me rice pe chu brightening ingredients chalu to ka nia vuna ti hydrate chapoka chuan niacinamide tomboka hemi a hianin chu ba kha chuanin sorbitan olivate mo ma chu olive oil atanga an lak chho khani a chakhop me hi po hi chuanin arginine oma allantoin omboka xanthan gam omboka tin diabetic ko oma silicone based tin ani chu silicone hi a chalu to ka bun texture siam chatu te ni a bun chetu ve tu te ni kan ti to khatin glycerin omboka hei chu acha top sunflower seed oil omboka bun ta na chatu ri ni ko sa si chuan overdo ngai lo ingredients hi chuan chuan mana ta ni chuan ka du in ka du sakpui vek zel mi hi mo chuan chuanin Mawitei skincare hi acha tak zeta adang man bel tur nengem o en lokango ka ti kha so ni tin kan ka soi thei hilem ka shelawa I essence kha grill car ka le nia swanin hemi hi chu makeup skincare zar ko tami aglonal to khop mai avun kimo a smooth box ya swanin khati zong kha ania eye cream hi kamang china achangin kaskipa chan chu serum le essence chade ukan man chuanin enge achwang le mama to ka tia chuwang chuanin azan ina po ka hang lawanga eye cream chu achwang lem theilo khak sei le lok du eye cream kha askip ania morning a khana ti ulu khle sia atinge night time a hian ti lo khalo in zo chia khalo hai to chia ron soi chia boka essence le serum hianin kan mit area noi chi hi ani vaklo achan chu an concentration asanga kan mit vun chu apan kan ti to kha dim doi taka enko langa ya chu wang chuanin eye cream mang lo ni pon moisturizer alcohol free te essential oils free te le fragrance free
mor rim nei lo khatiang irritation siam thei lo ang chi zong zong kha moisturizer ai man chuan khatiang free zong zong khai man chuan in area in noi ngam a noi thei ma se khatiang ni lo kha chuan in tlem chuan risky dawanga kha chu ka soi thei lo I kan a area hi ngai poimo tur ni a I zanlama phei chuan in uluk tur ani I titel nge tur ka tia I eye cream man lo poi moisturizer tar kha noi ve sham tur ani ti zong kha skincare ni a mai hi a glow nal to ko me atlemin a ro de a dry side tlemin a ro lampang de ni ka ringa skin type hi a thil man en hian I a skincare hi chu du thu sam enge influencer ten ni lem lawa a step po an lo zel chiang lo tu khel lo nga ke ni am ten tiktok me la I an lo shebel clip khel big lo Mawitei skincare routine hi a tha ka ti khop me enge du khop lo lai ti le du thu sam lo lai do te chu ma se a khai khom na chuin a tha ka tia ti chuan in a skincare hi beginner friendly ve bok ka tia a morning routine phe ka chu a tha ma se vitsi man ero kha chu sang dewa beginner tan chuan film khor de ngai ka tia ma se kha tiang te po kha man dan thiam chuan vun khan in enge a chiat pui chuang lawa mo man dan thiam hi a poi mo a chuan in enge kan mizo celeb zinga skincare routine YouTuber on post ngam chun te po nin ka share ka share chuan lo chuan alomum ka tia ron ti zel se tin a skincare routine te po lo follow up zel se vun chatak lo nei zel turin du sang ka hlan bok ani ole tun chu ma chuan ka ti zo ka kan react thei te ni se anwaya hian in affiliate links le codes ka ron dalia in products du zong te a tlomai lo le theihna turin ni chuan in video da ka in bule chau ron ne